Welcome to Nuer Bible. Wana me bana jawane nu bana thijen ba thiej loika Bible. Ke Yidh-kiel choga wel bakel. Chawrai latin michitana jaga thiejen nu mu gɔaaɛ enu dera me Kricini dera dam ni ciɛŋ ke de jit ke mut. Ke Yidh-kiel choga wel bakel ke bel wel kel awaka wel ngwan. Chaja ladi. Kache jit thiɛŋ ka yo point to go. Ka chwaji moj ke ciik teni kena kwan nguak. Ka chwaji moj ke tiɛl wom kena tiil jini. Ke kumwen mi gɔaa long. Ka wadu kɛɛliw edab kena leng. Ka la läthi ni bieyni terang rang. Kena bi indit kökdɛ. Ka cha taga gɔaa ke bi bieyli. Ka la cami ni jurayni ti cha lat ke nu mi gɔaa ni jen. Ka tuaar ke liɛɛth mi gɔaa. Ka chi piith ka gɔɔy mi di long a churu rong ni ko der la chia kwar. Ka chu kak do ret re dori ka kwi gɔɔy do. Ka churu gɔaa a lenye ti dial ka wat in cha kamji roi ni kuoth ni kuoth. Nyame latke re shere na me lot ke ni Israel. Ka cho Nhial lot ke ni Yesu Kristo me chi Israel ken re daka. Ka chue ja kuena la shiekde. Yesu kuena Israel pam Sinai. Nundo chu Israel chu tel ngat kara me chi ja ken. Nundo raja me la da kon nyam ngwet mi cha ja ka gɔaa ka kwak point te cha kamje. Rei kwang na ten cha kamje ta dam ni tin. Ke tiɛl jini kena wum. Tiɛl wom wana me la ja tup ke Nhial mi pa lar queen. En nyama me cha ja moy ke kwak chene ke chia kwar. Cha ja la den wo chi gɔɔy de chi di long. Raja me der chi gwa ke men cha la da Paul ke timase nyam choga ro ka ba bangwan. Wana me chi Paul che la tini. Ka da men ro moy ke bieyni to go to nyelu da. A chi attack miem ni ke lana daba kena dong ni ke bieyni tin dit ko dien. Paul wana me cha la no jiek ciɛŋ dam ni. Nundo la da ni je wo men te ngaf ka kop. De ciɛŋ en ciɛŋ kena dam ni da kena par. Ka de ciɛŋ ni bieyni de cha pan kien bi ja ka jojo long. Ka cha pan kien cha bi thiɛŋ ke dam ni long. Nundo cha la no ciɛŋ dam ni jieke. Cha nyuoth kon ki Yidh-kiel choga wel bakel kena gwath ko kere Bible en wo ciɛŋ dam ni tela jariek. Chet ke ciek yeda min nyuotho cha ran kwen. Kena tiɛl jini go ken. Nundo mut gwamna te kokien point ran jieke. Chet ke mut lep ke jum ke wij wang te ti chiken go ka pol point ran. Ka cha ro lot kara me Kricini. Ka pege ware rai kuoth. Chet ke gwa de with Israel ke Egypt. Wune te wan te ke tiɛl jini. Nundo riu dien te wan cha nyuoth na man point. La nyuoth ke nuo mi jin kwany rada dien. Nundo en wale nyuoth ciɛŋ akone nuo tiɛl jini ke wune chie me gɔaa. Ka tela gwa mi chi cha la tere Bible nu ciɛŋ dien gɔaa ke wune. Na me a jen min chi Bible lat ka kwi ciɛŋ dam ni ka men kene wune. Minogi o bi thiec jang ni ka nei ka ba thiec ba lo chere ke men ta ka Bible. Please like, share and subscribe to my channel Nuer Bible. Thank you for watching.